ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك، السلام عليك، سلام عليك يا رسول. سلام عليك يا حبيب. سلام عليك صلوات الله عليك. سلام عليك يا حبيب. سلام عليك المصطفى محمد ولأهل الكون والكون وسرور. يا حبيب. سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام. حيث أوتينا جمعا فخر المؤبد. للرب كل عبد جل يحصره الآن. إذا هبانا من وجود المصطفى آل محمد. يا رسول الله أعلى المحبة بك إنا بك نسعد. مرحبا مرحبا محمد يا الله. ربي فاجعل مؤتمنا يا الله. حسن الختام يا الله. والمخصص بالسبب الأشرف في كل موطن من مواطن القرب ومذهب باسر ذلك في. Kepada adik-adik silakan untuk turun dari panggung gantian. Itu sambutan yang pertama adalah Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW pada yang terhormat Bapak Nean untuk menyampaikan kata sambutannya atas nama Ketua Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh FBR atau Forum Betawi Rempuk.
kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada malam ini dapat berkumpul, dapat memenuhi undangan kami walaupun tadi siang hujan deras ya. Karena kita cinta kepada Nabi, alhamdulillah ibu-ibu juga banyak ya, bapak-bapak juga banyak. Yang saya hormati guru kita atau pimpinan kita yaitu Mbah Gor, mungkin di dalam perjalanan. Mohon maaf nih lupa ya. Yang saya hormati putra dari pendiri FBR Kiai Fadoli Al-Muhir yaitu Ustadz Bajar yang sudah hadir. Jamaah di sini mau tahu apa kagak? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Zaman dulu banget itu. Kata Nabi, "Afsus salama bainakum." Sebarkanlah salam di antara kalian. Dengan kita sering mengucapkan salam kepada siapapun yang kita jumpai, kepada setiap saudara muslim yang kita jumpai, kata Nabi, itu bisa menjadi penyebab kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dahulu sahabat Nabi, ini istimewanya sahabat Nabi, ibu bapak, ketika mendengar hadis Nabi yang seperti ini, ada satu sahabat Nabi yang pagi-pagi udah nyampe di pasar, padahal dia beli makanan kagak, beli sayuran kagak, dagang juga kagak. Terus dia ngapain ke pasar pagi-pagi? Dia pagi-pagi ke pasar tujuannya satu, setiap orang datang ke pasar dia ucapin assalamualaikum, karena tadi itu dia mendengar hadisnya Nabi tentang menyebarkan salam. Warga sini besok ada yang mau ngamalin apa kagak? Besok nungguin depan rumah sakit no. Ermina, ada orang masuk assalamualaikum. Insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hebatnya sahabat Nabi. Tapi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita tidak boleh, haram hukumnya mengucapkan salam kepada selain orang yang beragama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain yang jauh salam tahun depan umroh. Paling gede jalan umroh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin wal muhtaramun yang saya hormati, segenap para alim ulama, para ustadz, para kiai, para sesepuh, khususnya para aparatur daerah, RT, RW beserta jajarannya, dan wabil khusus
Yang saya hormati ada guru kita bersama Al-Ustadz Haji Abdul Halim Abdul Khayati, kita doakan beliau panjang umur, amin. Dan ada juga Ustadz M. Tafsir, kita doakan juga beliau panjang umur. Ada Muhammad M. Ma'ruf DKM Khairul Aman, insyaallah mudah-mudahan beliau naik haji tahun depan. Ada Mbak Yahya Supriyadi dan Pak RT serta Pak RW 02, mudah-mudahan salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fi jasadi wa ziyadatan fi ilmin wa barakatan fi rizqin wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa haffa inda al hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika Masifun wassalamualaikum alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal doa bisyiril Fatihah. Siapa yang gak kenal sama FBR? Lihat tongkrongan